Sa wakas, sumampa malati gamit na ti motor. Center spring. Roller ball. Clutch spring. Ngina apo. Oh no! Hindi alam kung magumagatang ti motor eh. Gastos magayam. Siguro, da GC yung abakya. Nagkado mo may. Win nagado kami di Jessica, ang mom. Dapat agtawin ti 70 taon. Tapos sadya may isa, pagkanak anyak. So kung mati na kay tagasawa. Ay, mabuting ka no ti kasi ka. Ano nga kwa? About? Sao? Hindi mo pala ikurkor ka na ikirog to kinanat nga talaga niya. Kada sirbina. Pinagkaro kami nga agsasaon. Hamit nga mamin nga baag, kit mabuteng. Pinagamin ka butang mo, tamadim ka tagasawa. Kapaya mangyapura ka. Kaya dan tumit lata siguro kaya ubingak pa mate. Ado pa iti mabalin nga mangyari kanya, kana siya at. Ubing nga ibagbagam. Ay na, kauray ka, maborboring akpay ti sarili ka. Makasalsala launay ti balsen.